गीत घेवया पेज नंबर 2 A3 आमी भुरगीं सोपुर्णी. आमी भुरगीं सोपुर्णी जेजू आमचो मोगोर्दो आमचे दोळा दवरता आमकां वेंगीत घेता. जेजू आमच्या तुजी चडशी धांवून धांवून आमी येता. तुजी बेसां आमकां मागता तुजी वेंगीत आमी लिपता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोक्षणी मागया. तुमची खाजगी मागणी देसां आसा ती मनांत दवरात आनी हे मिसान वांटून घेतना आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोक्षणेन जोडया. हांव पातकी सोपदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया. सर्व दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. मोगाळ बापा आमी तुका उलो मागता. आमची मागणी दोयन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयता तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचे उतरात आमी चित दिवन आयकुया. हिब्रेवांक बरयलेले चिटे वयले वाचोवप. भावा भयणीनो पवित्र आत्मो अशें म्हणटा आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. अरण्यात तुमचे पुर्वजांनी केली तशें तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजी कर्तुत्वां देखल्यांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पोरजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. ह्या पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें ताची काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हजो वांटो ती शिकुनात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोबूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगून ती कधीच पावची नात. भावा भयणीनो अनभवपणाचे नोस्ते कालीच शिव्या देवा सोरशिली आमकां पयस करता. तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणीच आसना जावंक चोत्रायन बोनवात. परते जाल्यार तुमचे भितरलो कोणीच पातकां भरून दाळून जायना जावंक आज म्हणल्या ते चलत पर्यान तुमची एकामेका दिसान दीस धीर दिवून जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वासीपण आसले ते आमी निमाणे घडये पर्यान थीरपणी सांबाळले जाल्यार क्रिस्ताची भागेली आमी जातल्या.
देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. जबाब आज तरी ताचो तालू तुम्ही ऐकात, तुमची काळजा दारून करू नाकात. म्हणूया आज तरी ताचो तालो तुम्ही ऐकात, तुमची काळजा दारून करू नाकात. सोरपोट पडुया त्याच्या मुखार, आमचो एकलोच देव तो, आमी सोगली ताची पोरजा, चोरवाक वेलेलेलो शेळयो. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकून काळजा दवरून सोगली आयती रावया. जबाब आज तरी ताचो तालो तुम्ही ऐकात, तुमची काळजा दारून करू नाकात. मेरी बाग आनी अरण्यात माशाय केले तशें तुमची काळजा फातरा वरवीं दावरून करू नाकात. तुमचे पुर्वजांनी तेन्ना मोज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सोगली मोजेर कोलपून गेली. जबाब आज तरी ताचो तालो तुम्ही ऐकात, तुमची काळजा दारून करू नाकात. 40 वर्सां मोजे पोरजीन म्हाका कांटायलेलो, काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हजो वाटो सोदलो, तेन्ना राग जाल्यार हांवें असो सोपूत घेतलो, हो लोक कोडीच पावचो ना म्हजी शांती भोगूंक. जबाब आज तरी ताचो तालो तुम्ही ऐकात, तुमची काळजा दारून करू नाकात. उद्गार Soy, 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 soy sorbespora. Soy, 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 soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. जेजू स्वर्गार रोग बरो करतालो. Soy, 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 soy sorbespora. Soy, 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 soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. Soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजूची उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणून फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची कोणाक दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या स्वात्यांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमकां बरें घडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक तें सांगता.
पूण जेन्ना आमकां देव इतलें बरेपण दाखयता तें आमी कित्याक दुसऱ्यांक सांगिना? आमी कित्याक उगी आसता? कित्याक आमकां सांगलां की जेन्ना आमी ताका आजीर जायना तेन्ना तो आमकां कितें सांगता, तो कितें आमचे सवय करूंक सोदता, तो आमकां कृपा दिता, ताका आमी सहकार करिना. म्हणटूच आमी हिंच्या पावंड्यार म्हणून जियेता. वयल्या वयर ओ खोलायेन, आनी खोलायेन तर आमी जियेत जाल्यार आमी सगळे कशे भशेन घडटात तें पळोवंक लागतलें. पयले सुवातेर आमची चिंतनां कसलीं आसतात आनी आमची भावना, आनी हाचे फुडें आमी एक पावल मारता तें म्हणजे भावार्थाचें. आनी भावार्थाच्या पावलार आमी सगळें पळोवंक लागता. आमच्या मनांत कितें घडटा, दुसऱ्यांच्या मनांत कितें घडटा, आमी कशे भशेन वागता, हें सगळें आमकां कळोंक लागता. तें पयल्या वाचपान आमकां सांगलां. लोकांक देव खूब कोत्ता, पूण तांची काळजां एके भाशेन आपल्यापणांत रावली की ना ती मागीर दारूण जातात. मागीर देवाच्यान कांय करूंक जायना. आमी मागीर देवाक शेण कोत्ता, पूण हे सगळें गोंदळांत आमकां पातकान घातलेलें आसा. ह्या पातकांतली तो आमकां निवारच्याक तो खूब प्रयत्न करता. आमी मागलें की रोखडेंच तो आमकां दिता. पळयात, त्या कोडकारान जेजू सटशी येवन मागलें, दिमी घातली, तुका जाय जाल्यार म्हाका कर, रोखडोच जेजू कोत्ता. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजू कडेन मागता तेन्ना तो आमकां ताबडतोब दिता. पूण तें पत्करच्याक आमची तयारी ना. आमी आमकां जाय पळय तशेंच घेवंक सोदता. तो आमकां भरपूर दिता. ताका लागून आमची भितरली चिंतनां, आमची भावना ही सगळी जेजूचे स्वाधीन करून भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावंक जाय. तेन्नाच की ह्या संवसारांत तो खरोच जीव आसा आनी आमचे सगळें तो जियेता आनी सगळें तो बरे भशेन करूंक सोदता. तें आमी पळोवंक लागतलें आनी ते भशेन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. पूण ह्या संवसारांत तशें घडना. आमी आपल्याच स्वादाची जाल्लीं आसा. ताका लागून ताची दया, ताची कृपा, ताचें बरेंपण आमकां दिसना. आमकां जाय पळय तशें आमी करूंक सोदता. तर भयणीनो भावनो, आयच्या दिसा ह्या मिसान वांटो घेतना ताचें उतर आमी आयकलेलें आसा. बेश्टेंच पुटचें न्हय, देवान हें केलां तें केलां, पूण ताणें ताका सांगलेलें वच आनी याज्ञिकाक मेळ आनी तुजें कितें दान करूंक जाय तें तूं कर. तें करूंक ना, दुसरेंच कितें कोत्ता. हे भाशेन आमच्या जिवितांत घडटा. आमी हांगसरल्यान घरा गेलीं म्हणून कितें कोत्तले आमी? आमकां जाय पळय तशें कोत्तले ना. जेजूक जाय पळय तशें करूंक जाय. आनी हाका लागून सदांच आमी मागण्याची मनशां जावंक जाय. मागणें म्हणजे कितें? हो भितरलो खोलायेचो संबंद जेजू सरशी आमी जियोंक जाय. आनी तो जियोंक जाय जाल्यार जेजू भाशेन काल आमी पळयलां, सगळो वावर केल्या उपरांत तो एकसुऱ्या जाग्याचेर वचून मागणें करीत आसलो. सकाळीं उठून आनी सांजेचो तो मागण्यांत आसतालो. तेच भाशेन हांव तुमकां भरपूर हेंच सांगीत आसां. रातची आनी सकाळची 5 मिनट तरी ताका दियात. तुमची चिंतनां, तुमची भावना आसात ती सुस्कार सोडटना जेजू जेजू म्हणून ती भायर काडात आनी ताचेर दवरात. ताचेर तो आशिर्वाद घालतलो आनी आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान दुसऱ्या सुस्कारांत तो भरून काडटा. तो अणभव आमी घेवंक जाय. ताका आमी हे भाशेन आजीर जावंक जाय. नाजाल्यार वयल्या वयरूच जियेता आमी. तेचे भशेन करचें ना आमी. पूण आतां थोडी प्रॅक्टीस करुया. आमी सगळीं जाण बरोबर हे भशेन प्रॅक्टीस केली की ना आमकां एकामेकाक ही कृपा, घोटाय आनी ही पद्दत आमी शिकतल्या. सगळीं जाण आमच्या हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करुया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू जो जिवीत जावन आसा, सुस्कारांतल्यान हें जिवीत आमकां मेळटा, तो जेजूच आमी अणभवता. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां आसा तितूंतल्यान तकली मेरेन भरोन येता. सगळ्या ह्या आमच्या पावंड्याचेर तो आसा. सगळें आमचें सोबें आसा तितलें ताचें सोबें आसा. तें ताचेर आमी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भायर काडया. नाजाल्यार आमी वयल्या वयरूच कोत्तले. भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूचें नांव घेत रावया आनी हे परी ताच्या नांवान भितर आसा तितलें भायर काडून ताचेर दवरया.
हो अणभव आमी आतां घेवया. सुस्कार भितर घेतना कांय म्हणची गरज ना, ताचें बरेंपण आमी अणभवया. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत बरो तो काडटा, ताका आमी सहकार करुया. आनी आतां आमचें जिवीत ही भेटवणी वरी ताका समोर पुया आनी तो आमकां बदलून आपलीच कूड आनी रगत दुसऱ्या पासत वारूंक तयार करतलो. गीत घेवया. पेज नंबर 41, C30, रुपे भांगर मागिनाय. रुपे भांगर मागिनाय, आको संसार तुजो सायबा, आमची काजा तुका जाय. कुशीन बापून दिता तुका, आमची काजा उबारता. तुज्या मोगाक आवडेता, आमची काजा उबारता. तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे स्वामी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दितार आनी शासनाच्या देवा, सोर्प कालीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रोचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करतात तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाखाणटात. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या संत भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सोदोसान आमी निरोत्री तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. घुट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडोकता आनी हे काशींतले पियेता. तितले पावटी तो वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी हो जिविताचो उणोणी सोडूनची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सुरपोतेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी धीर घेवन आतां सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंड जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्याक जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पळयन आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक आवाज येता. ह्या वेळार तुजे भोव मुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरक्षेक कडसून म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 71 D42. तुजेच पाटल्यान येता जेजू.
दोळे धांपून जेजू आमचे भितर आसा ताका आमी हाजीर जावया. सगळे आमचे आडकोळी पातकान घडून हाडलेल्यो त्यो सगळ्यो पयस करया. ताचें सगळें दिवन तो आमकां सुटका दितलो आनी आपली येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक तो आमकां मदत करतलो, सगळें दाखयतलो आनी कृपा दितलो. मागुया. सर्वोदिता देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी चडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वचम्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 264 W5 दिसाच्या तिनूय पारार. दिसाच्या तिनूय पारार प्रभु तुझी याद करता. प्रभु 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 तुझी याद करता. वैरी येऊंक तुझो दिमूर सदांच मागीत आसा. दिमूर सदांच मागीत आसा.
Draw Near to God, A135, page 62. Draw near to God, and He'll draw near to you. Draw near to God, and He'll draw near to you. He'll draw near to you. Lift up holy hands to Him and glorify His name. Open up your heart to Him and praise Him for His deeds. Draw near to God, and He'll draw near to you. Draw near to God, and He'll draw near to you. He'll draw near to you. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As we prepare ourselves to take part in this Mass, let us pause for a while to pray for all our intentions. Those who have their birthdays, special intentions for those who are departed, especially those for whom this Mass has been offered a special way. For Suto D'Souza, Fernandez, Simios, Valadares, rest family members, those present here and not present here, and for all the departed souls, we pause for a while and pray for all our intentions. That God, who is our loving Father, listen to our prayers and give us what we need for ourselves and for our families. So that it must become for us in a meaningful manner, we realize we are all sinners and we ask God's pardon and His mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Attend to the pleas of your people with heavenly care, O Lord, we pray, that they may see what must be done and gain strength to do what they have seen. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the letter of the Hebrews. The Holy Spirit says, "Today, when you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Therefore, I was provoked with that generation and said, they always go astray in their hearts. They have not known my ways. As I swore in my wrath, they shall never enter my rest. Take care, brethren, lest they be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we shall
For we share in Christ if only we hold our first confidence firm to the end. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response, oh, that today you would listen to his voice, harden not your hearts. Oh, that today you would listen to his voice, harden not your hearts. Come in, let us bow and bend low. Let us kneel before the God who made us, for he is our God, and we the people who belong to his pasture, the flock that is led by his hand. Our response, oh, that today you would listen to his voice, harden not your hearts. Oh, that today you would listen to his voice, harden not your hearts, as at Meribah, as on that day at Massah, in the desert, when your fathers put me to the test, when they tried me, though they saw my work. Our response, oh, that today you would listen to his voice, harden not your hearts. For 40 years I was wearied of these people, and I said, their hearts are astray. These people do not know my ways. Then I took an oath in my anger, never shall they enter my rest. Our response, oh, that today you would listen to his voice, harden not your hearts. Kindly rise. Open my eyes, O Lord, that I may consider the wonders of your law. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus, beseeching him, and kneeling said to him, if you will, you can make me clean. Moved with pity, he stretched out his hand and touched him, and said to him, I will be clean. And immediately the leprosy left him, and he was made clean. And he sternly charged him and sent him away at once, and said to him, see that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer your cleansing what Moses commanded for a proof to the people. Then he went out and began to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in the country, and people came to him from every quarter. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, as they are mentioned, Jesus came in the world to establish a kingdom, which meant to make people whole, those who are sick or any other ailments. Today, see one instance where Jesus makes a person whole. And Mark narrates this beautifully. All the evangelists, be it Matthew, Mark, Luke, and John, narrate the miracle Jesus performed or worked in the form of stories, so that we can clearly understand the story and take a message home with us. The message home with us is about prayer. You heard the words, if you will, I will. Two words, catchy words, have a lot of depth in them. They talk about prayer. But before we go dwell into that, let's see the story. It's about a leper.
Today the leprosy is not contagious, it can be healed. But in Jesus' time, in the Old Testament, you hardly hear any instance where lepers were cleansed on their own. Only God could cure them. And therefore their state was miserable. They could not live with a family, nor in a society. They had to live far, far away from anyone, any human habitation, because leprosy meant any sickness which has some marks on her. And so any spots you find on the body, they say you are a leper. We just go. It is very contagious. That was the condition of the lepers of those days. They just could not live with the family, nor in society, but live far, far away from anyone. And if they happen to come to the city or town or village to do some shopping, they have to cover their face totally and cry out and tell people, be away from me, be away, lest you get the so-called sickness from me. So this was a condition so miserable. So they could not live a fully human life. And today you find a leper takes courage to come to Jesus as he's passing by. You can imagine the faith, the boldness, the courage he had. And his prayer is very nice. He knows that this person is someone different, not like the Pharisees, scribes who did discard them. He knows this person accepts all without any conditions. He kneels down. The sign of that this person is not ordinary person, having divine powers, maybe God himself. And asks him, if you will. If you will. And Jesus does something very extraordinary. He touches him. Nobody could touch lepers because it was contagious. But Jesus touches him. Shows Jesus doesn't care so-called your customs, the rituals at that time. You are equal to me, you are same to me. And says, I will. 2 words, if you will, I will. The faith that man had. But yet, totally abandoning himself into God's hands, into hands of Jesus. He says, he doesn't tell Jesus, you make me clean. No, if you will. And Jesus says, I will. And the man is cleaned. We at times, we get lost. Because we come here or anyway, we pray in our rooms, we pray to this intercession, that intercession, we want favor from us, for us. But do we say, you will, let it be so? And when our prayer is not answered or not heard, what is our reaction? Do we say, it is your will that my prayer should not be answered? Or do we say, we are angry with God because God has not answered my prayer? You may be asking for a person who is sick in the house, wants to be healed. You have got terminal cancer of any type and you want to be healed. And so on. Cases may many. Those always have an accident on point of death, you want him back to life, and so on. But do we say, God, if you will? And at that moment, do we let go? Or we still say, it's my will, our family wants him back. He is a very important person for us, and if he or she dies, we don't know what will happen to us. All these so-called thoughts go into our mind. We don't really totally surrender to God. Say, if you will, let it be so. And a miracle doesn't happen to our life, what happens to us? So today's miracle story, Mark relates something very important for our prayer life and for our deepening our faith in God and each other too. Or speaks about total surrender to God after we have made our prayer in deep faith. That doesn't mean when we come to pray, we don't have faith. We do have strong faith, like this leper. But God knows what is good for us at that moment. For us, for family, society. See, He knows. If you recall to mind the history of our own state before the liberation, if you recall, you'll find that the authorities pleaded this Saint Xavier. They kept all the things. Says, please, says, keep us away from this so-called invasion, so to say, Goa by the Indian authorities. And they sought him and implored with him. But nothing happened. So let us surrender ourselves totally. That's history. Don't think about it now.
That's history. There was also a case earlier, I won't tell about it now today, it will become too long, where Xavier did perform miracles, especially when Shivaji invaded Goa and he wanted to attack this place, destroy it. We kept all documents in his coffin and said, please save us. And it happened, he saved us. So let us now, today as we pray, surrender totally to God. Say, if you want anything good for us, we let ourselves go into your hands. Page 75, B33, on this day of joy. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. With this bread and wine we come to this Eucharistic feast. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love, O Lord. On this day of joy, on this day of hope, we come to you in love. Pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. May your people's oblation, O Lord, find favor with you, we pray, that it may restore them to holiness and obtain what they devoutly entreat. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty eternal God. For in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it, gave disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, gave disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, to celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation.
Giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy and all your people. Remember also, brothers and sisters, that fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church. And graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's now offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Cause me to come, page 153, D 117. Cause me to come to the river, O Lord. Cause me to come to the river, O Lord. Cause me to come to the river, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Speak, Lord, your word, I am listening to you. Speak, Lord, your word, I am listening to you. Speak, Lord, your word, I am listening to you. Speak to my mind,
Feed me, O Lord, with your body and blood. Feed me, O Lord, with your body and blood. Strengthen my mind, strengthen my will, strengthen my heart. Let us pray. We ask you humbly, Almighty God, be graciously pleased to grant that those you renew with your sacraments may also serve with lives pleasing to you. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. C69 in his time. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time.